Yo, ja nisam Mars Blackmon, ja sam Hrvoje iz Gross Basketa i danas vam predstavljamo najnoviji hibrid Air Jordan Spike Lee tenisica Son of Mars Low. Yo, ove tenisice su toliko vruće da ih ne mogu držati u rukama. Yo, nemojte još ići, imam vam puno toga za ispričati. Yo, ovo je odličan hibrid s nekoliko klasičnih elemenata OG izdanja. Odmah možemo vidjeti prednji i stražnji dio je ko na Air Jordan 3 modelu, donji dio je ko na četvorkama i stražnji dio iznad pete isto ko sa četvorke. Jezik, gornji dio identičan ko na Air Jordan 5 modelu i srednji dio kao Air Jordan 6. Posebni dodaci i detalji ove tenisice su pločice na vezicama, na desnoj piše Son of, na ljevoj piše Mars, dakle tu je naziv ovog modela Son of Mars i poseban dio na srednjem dijelu vezica iznad jezika je logotip slikom Marsa Blackmona na jednoj tenisici, dok je na drugoj logotip produkcijske kuće Spike Leea 40 Mules and an Acre. Yo, nisam Mars Blackmon, ali vjerujte mi kad vam kažem it's gotta be the shoes. Vidimo se u Gross Basketu.